Ngimamele. Uyangizwa wena Thambo lenyoka, lento le ilula thina umsebenzi wethu siyangena siyaphuma. Ayikho enye into esiyenzayo futhi siyangena siyaphuma. Uyangithola wena nje soyenza soyi2 lento le ukuze sizokwazi ukuhlukanisela nini le mali na uthatha mfethu i15 million yami nami ngithatha 15 million nami ngoba lapha nami no30 million. Uyangithola mfethu ngimamela uthi Speecho le das yafanda thina into esifuna siyenze le moto lena yokuba simoto imali akunto sinabhama asina khali wena qhawe into esiyenza thina sodobha match wena uzosebenza kakhulu lapha na speech uyangithola hayi ukuthi mhlambe kanjani uzohola kakhulu vele or sewenza mhlambe wena ngoba lapha ne60 million wena uzowenza uzothola i40 mina ngithola i20 uyangithola ngoba uzoya lapha kulabantu laba ama kodwa ukhiphe isikhwama uyomshaya ngelitshe wenza show ukuthi ilitshe lokuqala umshaya la ngifundile ukuthi umuntu omshaye la akadabuli qhawe yabona wamgeja lo muntu obuyazikhipha insimbi ngithola wena bomshaya ngitshela nami nazobe ngiphuthuma isikhwama ngithola sithatha le khwama lezi okugona siyabaleka speech mfethu fanda izofika la emon e8 umon boy Thambo lenyoka yini sibani yini sibani Ngimsize ngimamele. shuthi okwano singabe siya la mawusifika la antana ngathi ulele boy boy isizolunga kade phela sona nabantu abaphethe injibongo la sona nabantu abaphethe injibongo la akanga ngasowulele manje Thambo lenyoka mfethu mina isipani sami ukucova inyuku wena isipani sakho ukuthi ushaye lo muntu lona ngelitshe wenza sho ukuthi umshaya mina ngicova inyuku wena into sizoza nayo uzobe sowushaya lo omunye ngetosi mina ngithatha isikhwama ngiyabaleka ngoba sina transi ngizobaleka ngize ngifike ka BMW kunala khwayisa khona ama BMW uyabona moto lapha wethu moya ukhuphuka ngathi uyi2 station yakunala kuthengisa khona ama BM lapha ngizokhipha inyuku khona lana sengithenga iBM wena sengiyakujika ngizokulanda ngeBM siyavasi ikazi siyafika sizozibhemela simnandi uphethe 40 lakho 40 million lakho ngiphethe mfethu i20 million lami mfethu speech mfethu ndoda wena ngathi ulele Ngilekuzile msize ngimamele. ngiyakutshela ntona singaqopha umlando mfana ungathiwa ngicabanga nje sekuthiwa nje kuphela ekhona ezabamba nje kuphela imoto imali ngamatshe mfethu sifike nje plant amatshe la emall la izofika iplant le ime ngakhona simnika 10 meters ngoba sengibhale ukuthi 10 meters wona nje ma 10 meters ngoba ngiyakwazi uyalishaya ilitshe mfethu uyazibona ukuthi ngiyakwazi mfethu mara nawe anawe mfana ngathi unakana mzala mfana ngathi umshopho wamangqina qawe masuka nje ndoda inzibula ndoda nami ngibhemile ngiyangrand sazoya njengoba lana nemoto iyafika ngo8 ntwana wenza show uma ufika kule muntu umshayi ubhekile ntwana ngibheke hayi lana ngathi siyubhoda la Lota phela wena impilo yami kuwe mfethu wena kumele ushayele umuntu lana la umshaya la ngethe umshaya emayewa ngicova isikhwama ngishiya itoso zosala udubula lo osemuva mina ngithatha isikhwama semali ngiyagijima ngiyafika la ngiyakhupha nge2 ngiyobha iBM same time ngayo le mali le ngiyabuya sengibuya neBM ngiyacova la maqova lana siyashaya qasi sifika neBM ngizocova futhi nayo leBM le ngathi ngidlela ngiwa ndoda le moto ifuneka ifike nonto ngathi uyapika rukawu awukawu uyapika rukawu Ngilekuzile msize ngimamele. Thambo lenyoka yini sibani la ngivimba amanzi ngofenisi la ngivimba amanzi ngenet straight ayikho lento le kaThambo lenyoka ungaze umuza khuluma ukuthi uyinsizwa ayikho yonke lento le bunari kanjani ndoda amaqosha nyana yi6 nyana yamaqosha ndoda lana siyobulawa sobe sesivela kulabantu laba ku TikTok sebathi haste goes long basho ukuthi yes lesi sothi siyoyenza ayihambanga kahle ngoba phela manje le kuzobe kuqala umlando lo siyoqoqa ngikhuluma ngento mfana siyeke boy siyeke mfana mfana ayasiyeke mfana siqhubeke sibhema soyibona kusasa mfana le hesi yethu lesithi siyoyenza la kanje phela ngeke lana siyozibulalisa la futhi mina isipani sami asikho isipani sami mina uwe uyozibulalisa xa ufuna ukushayela nje manje uzoshaya kanjani lithuka ungimamele sibani endoda ungimamele ungimamele ka uyangithola urelaxeni bese isikhathi sokurelaxa asikho bese imoto iyafika urelaxile ndoda ngathi ngaba uwe ngizani mono relaxile imoto ifika ngo8 ngitshela no urelaxile